ده بحثا خصوصيتا هرمين كردي كر إلو روج ديريك هي حسك هي قامش لوي كوبانه لید ناف ده عفرین و سرکانیه هنه روشا وان چاوهات گوتو بیش کرن و يعني روشا خلقي وروشا واباجارا وچاوا يعني هلبة انها يعني عفرين وسريكاني وجريسيبين وكي باجرين كنا هيزي قصدت يضانو تيدا سرورن او انا يعني او ندبن يعني سروريا مدانا او يعني هيزي دي ترتي ضانا اللي بالي او روشاج جريك بقى وجي جريك ورن يعني اوجو جريك ورا سراس كرن يعني عفرين يعني سريكاني وعفرين هريمكي باجاري كردانن عفرين سدين نوت كرده يعني باجار و تف گندواری به اتفاق کمش بنا هرم کردی کری یعنی چه دالی زمان دابه چه دالی رفه برده به البته گرکش بنا عفرینی در باستار به بلکه هم روزه که روزه پیک نته بلکه این زمان پیک گرک به داوی دا یعنی اتفاقش با هرم کردی هاتی کرنه یعنی بنا یعنی باجار کردان هات نکرنه او عفرین یک جوانه ایوری کرنه بلکه نک زحمت به یعنی زمان پیک گرک به حتی کو ام بیژن دور دا پیشکتن وارن چه کرنج بر کنه یزی ترجیح ودر کردنه لبله وکی ام بیژن حالی دم دریج دا هر ای وصابه لآنها اتفاق ده هي اما الهف كري هاتي نفساندنه و بگر چه بيه و ديسا بيوسته يعني هناك دار كرني هريميجي وري شرط مرجي كو هنا اوجي تيدا جي بگرن يعني حتى نكو ام بيجن دمي پیش مدا وكي گاودني مگوتي كو اتفاق كجبونا باجارين كردان يكونها قصدت دا كمال هف ذكريش بو در كيجي ورا در باستار كرن